Ngata peja kadeka ke video ka jong crush jonga kam tipra originally kada de ne tamba kata bet akran jantia ne thai ba kada na tho than jantia kalau follow ka janches na me video jong ka page na tamba I wish I could meet her tong kan parang tengam nang ra the ene lai ka tip top parang na lai ba sa no kondong beleng kan parang ma yo ngok kan parang ada yo kala perthen play pe baro ka padang sabai pe ha kene ka vlog video sunga ka ba menta ka sngi te menta ka sngi ngadon saying hin ma ba nga haban that yo ka ba te nama ba ka shir sngi ro kala shit kran menta te nga hab that yo ka ba na ba ni shene shenong kondong te ngi nim ju thir yo khaw mo ta ngi ka sngi kum ne te ngi shu shim ngi shu that anta lai tung ta sabam tangam ta he ki baju smart ban komen ye ki video junga mo ki dai kine ki arngot laingot kine hi ki ba jo smart ban komen malak ka por shwab kan permi ye ki video ki komen jo kine ki la poite khublish buni phi baro popila ya komen mo te ngadak sho dap upload kine ka video mo te ka ba menen kraingan sa that hang ne ta ngale shim show ko ba no te ha jaka go bu hang te ne ngi bu ko ba mo te shiberni ar berningan sa hat mentah mentah daun no Nemat. Stuck in a loop, loving and fighting this group of emotions. They're broken, unholding, but shocking. Search for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. What is this? What is this? What is this? Huh? Elephant. 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 E for book. Dish. Ada. Bok kan? Tu saya bok aja. Lakati saya lakati. Lakati keti. Kam keti. Kam. Yo. Dish. Tu saya. 1, 2, 3. Pew. Pew. Boom. Gotta click today. Click. Heller pala mataske. Kal lang thari. Vâng. Vâng. Lulur pakai ini. Bấm sao? Tôi cho mọi người một bịch TV sang Spang là dẹp lại Spang kawan Spang ka lip thật một cái này cặp film beda nadan
tu belak lebau. Halo le. Ya. Ano. Pengidon san la ne hendro tulikis ni ama. Teka jingshan chor pila TV along kumno kata kila san hendro tulik. Kadai betara kau kiu he nama tentang punu syad ime nata syad mga tentang ngalajai kuto ta mendapat dengan syad maka saya dah so dap ban penmeting kan kai tangi hap syad kumtu la badang atang arsen ai man step an man met te man kasngi la you have an shot mo full wet you too fruit rồi chi phí phân phẹo tôi là mệt rồi dan kijat di jor mah dan kau dan pan dan kubi dan kombat live project tuh bola arta deh aw masarir kampat ter hado mentah teh tarai apa na syubet nama mentah bala bun kini ke perjong ba lok ni berit mah dan mentah tarai mentah sengi nom sum syurah nama letak sejajar jarum dah sasum na ala syai nama lakum tu aku ba sengi Friday na ngahap wat shalong nama tarai ang saya tu ibe den ha kata video mah kai bang wan shalong ya lah saya kita dapat juga ke buku apa ni penduk Islam tu buku I trade alumni yang tepila ban I trade yang dang lawan sengita ding Islam ngata peja kadeka ke video ke jong crash jonga crash sana ngabe di crash dah dia ada supaya kena ke video jong kami kan manhapasi ngamti pra originally kada de nai tambang kata beda keren jantia le try bakal na to tan jantia kalau follow ika janshus na mai video jangka apa na tangga I wish I could meet her tangga keren parang tengah menang ra ini lagi ke TikTok parang na lagi bahasa no kendong beleng keren parang mah yo ngong keren parang ada yo kelap perten What's the transformative experience you had in your life? It was definitely when I lost my dad. It changed me as a person, and all positive because teh nama ba alamet menta nama la dan kumba kandai ba jail na kandai stang yi teh clear stang gini ki jan dan kata ngan pemja dengan hap edit video na teh apa kalau ya kena vlog video ke pementa ke sini komen skam episode nanti kena kam video ke pementa sini thank you second haki be ke vlog video thanks for watching bye bye. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing